Siyanibingelela bazalwane futhi siyanemukela kuleli sonto lekugcina leminyaka lapho khona sigubha umkhosi wekuthi Kristu uyinkosi. Lo mkhosi ke lesigubhako uvela le emva nga-1925 lapho Papa Pius lo bekade angweshumi nakunye 11 wabona ukuthi ngazuthi seluthando kubazalwane selipholile bazalwane seba yatiyela nje sebayasonza abasakhonti ngawo ke uNkulunkulu wakuveta ke ngaye Papa ukuthi asesilethe lendzaba lena yekuthi Kristu uyinkosi khona Kristu ataba inkosi etimpilweni tethu sikwetayelekela ekhaya wonke umuntu ngesinye isikhathi uyasisho lesitubulo athi Kristu uyinkosi libanda liphendule ukuthi uyabusa kepha ke bese soyadibuta ukuthi ngabe ubusa ngeliqiniso yini. Sibuka ke izifundo bathandekako kuleli sondo lanamuhla letivela encwadzini ya Ezekeli sahluko semashumi lamathathu nakune sibuke incwadzini lebhalelwe libandla lase Efeso sehluko sekuqala bese sesibuka livangeli ngekulandziswa kwaMateyu sahluko 25 ingcenye yekugcina yalesahluko. Lapho ke bathandekako sicela ukuthi sichubeke ke nenkonzo yethu namuhla. Inkosi ayibe nani? Ayibe nawe futhi. Dumisani inkosi. Yidumiseni nina tingcebo tenkosi. Akabongwe uNkulunkulu uyise neNdodzana naMoya oNgcwele. Alibonge ligama lakhe nyalo nanini. Akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini kube nekuthula nelithando kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakudumisa, siyakhuleka kuwe, siyakudumisa, siyakubonga ngelithumo lwakho olukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi Ndodzana letelo yodwa, Jesu Kristu, Nkosi uNkulunkulu, vana ya Nkulunkulu, Ndodzana yise, lesusa tono temhlaba sihawukele. Wena nosusato temhlaba sihawukele, wena nosusato temhlaba yemgela kuthandaza kwethu, wena nohletinga sekunene saNkulunkulu uyise sihawukele, ngobe nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa kanye naMoya oNgcwele losetulu kwako konke ebukhosini baNkulunkulu uyise. Amen. Asithandaze uNkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kute lutho olufihlele wena. Geza ngicabanga tinhlitiyo tethu ngekuphefumulela kuto Moya wakho longcwele, kuthi sikuthandze ngalokuphelele, silithumisa ngalokufanele igama lakho lengcwele ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Nkosi sihawukele. Nangabe sithi side tono siyadiyenga neqiniso alikho kithi, kepha nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile tasithathelela tono tethu endlule asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngawo ke asivume tono tethu sitimisela ngalokuqinisekile ekugcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bantu. Sivume kanye kanye sithi uNkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwende. Ngenxa yeNdodzana yakho Kristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwengcile, usende sikhonde ngekuhamba lokusha kude igama lakho lithunyiswe.
uNkulunkulu somane uthethelela bonke labaphenduka iqiniso akasihawukele. Asithethelele tono tethu asikhulule kuto asimisa siqinise ekulungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu losetikwa konke bukhosi nemandla sicalo nesiphetho sethu busa etinhlitweni tethu usicondzise sethembeke lota angumsinzisi nenkosi lophila busa nawe namoya engcwele uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Sitawulalela tifundo talomuhla. Sifundo sethu sekucala sibhalwe encwadzini yaHezekiel 33-34. Sitawucala esehlukaneni selishumi nakunye. Siye evesini lelishumi nesithupha, bese sesiya evesini lemashumi lamabili, siyofika evesini lemashumi lamabili nakune. Kunesihloko lesithi umelusi. Ngobe naku lokushiwo inkosi Simakadze ithi, mina ngekwami ngitatifunela letimvu tami ngitelusele. Njengemelusi nakeluse umhlambi wetimvu takhe losakatekile nakanato, kanjalo nami ngiyawutelusela timvu tami. Ngiyawutephula kuto tonke tindzawo lapho tisakatelwe khona. Ngiyawutikhipha emkhatsini wetive, ngitibutse emaveni, bese ngitibuyisela eveni lato. Ngiyakutelusela etintsabeni taka-Israyeli, ngasemfuleni nasetindzaweni tonke letakhiwe eveni. Ngiyawutelusela edlelweni lelihle, letintsaba letiphakeme taka-Israyeli tiyawuba ngemadlelo ato. Lapho-ke tiyawulala phasi edlelweni lelihle, mulapho tiyawuhlaba khona edlelweni lelineluhlata etintsabeni taka-Israyeli. Mina ngekwami ngiyakwelusa timvu tami ngitilalise phansi, kusho inkosi Simakadze. Ngiyawutifuna letilahlekile naletedukile ngitibuyise. Letilimele ngiyawutibopha emanxeba, ngiticinise emadvolo letibutsakatsaka. Kodwa letesulekile naleticinile ngiyawutibhubhisa. Ngiyakwelusa umhlambi wami ngemtsetfo qotfo. Ngako-ke naku lokushiwo inkosi Simakadze kubo ithi, bukani la, mina mathupha ngitakwehlulela emkhatsini wetimvu letikhuluphele netimvu letonzile. Njengobani tifuta ngemhlubulo nangelihlombe, nitigcubule ngetimbondvo tenu tonke letimvu tami letibutsakatsaka, nize niticoshe tihambe. Mina-ke ngiyawutisinzisa umhlambi wami, ungeke uphindze uphangwe. Ngiyawehlulela emkhatsini wemvu nemvu. Ngiyawubeka etikwato umelusi abe munye. Inceku yami Davide, yena uyawutinakekela, uyakuba ngumelusi wato atinakekele. Mina Simakadze ngiyawuba nguNkulunkulu wato, nenceku yami Davide abe inkosi emkhatsini wato. Mina Simakadze sengikhulumile. Live lenkosi lena. Akabongwe uNkulunkulu. Lihubo lalomuhla lihubo 100, lihubo lelikhulu letfolakala ekhasini 744. Dumisani Simakadze ngenjabulo ninemhlaba wonke, khonani Simakadze ngenvokoto, sonzelani kuye ngekuhlabelela kwekujabula. Yatini kutsi Simakadze nguNkulunkulu, sadalwa nguye asitidalanga, sisive sakhe netimvu tedlelo lakhe. Ngenani emasangweni akhe ngekubonga, nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdumisa. Mbongeni nidumise ligama lakhe. Ngobe Simakadze muhle, umusa wakhe uhlala umile kude kube phakadze naphakadze.
nekwetsembeka kwakhe kuhlala kumile titukulwane netitukulwane. Akudunyiswe uyise neNdodzana naMoya Longcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuya kuba njalo, kude kube nini nanini. Amen. Siyawulalela isifundo sesibili. Sifundo sesibili sibhalwe encwadini yabaseFesu bekucala. Sitawucala evesini le-15 siyogcina evesini le-23. Ephesians chapter 1 from verse 15 to 23. Kunesihloko lesithi umthandazo kaPawulu. Ngakho-ke sengivile ngekukholwa lokukini eNkosini Jesu nangeluthando lwenu kubo bonke labangcwele. Ngibonga ngingakhawuli ngani, nginikhumbula njalo nje emkhulekweni yami. uNkulunkulu weNkosi yethu Jesu Kristu, uyise lonebukhosi, aniphe umoya wokuhlakanipha nekwembulelwa ekumatini yena. Akakhanyise emehlo etinhliziyo zenu, kuze nathi lokulithemba lanibitela kulo, nekuthi buhle kangakanani bukhosi belifa lakhe kubo bonke labangcwele. Nathi nalokubukhulu lokumangalisayo bemandla akhe kithi thina lesikholwayo. Lamandla lamakhulu wawasebenzisa nakavusa Kristu kulabafile, amhlalisa ngesekudla sakhe ezulwini, ngetulu kwako konke kubusa neligunya nemandla nebukhosi nemagama onke laphathwako, hayi kuleli kuphela kodwa nakuleli tabo. uNkulunkulu wabeka konke ngaphansi kwemandla akhe, wambeka ukuthi abe inhloko etukwako konke ebandleni. Libandla lingumtimba waKristu, lokuphelela kwakhe kuphelelisa konke kuko konke. Live la uNkulunkulu lethu. Akabongwe uNkulunkulu. Inkosi ayibe nani? Lalelani itindzaba letinhle kulandzisa Matewu Longcwele sahluko nge-25 kucala evesini le-31. Yeswe Kristu Yesu wethu. Indvodzana yemuntu nayita
nengatimulo yayo netingelo sayo tonke iyawuhlala esihlalweni sayo sebukhosi tonke tive temhlaba tiyawubutselwa embikwayo iyawubehlukanisa labanye kulabanye njengemelusi ehlukanisa timvu netimbuti iyawumisa timvu ngasekudla sayo netimbuti ngesancele lapho-ke inkosi iyawuthi kulabo labangasekudla sayo wotani nine nenibusisiwe ngubabe wotani nitewudla lifa lembuso lenawulungiselelwa seloku kwasekelwa umhlaba ngobe ngangilambile nangipha kudla ngangomile nanginatsisa ngangisihambi nangemukela emitini yenu ngangingcono nangigcokisa ngangigula nangivakashela ngangisejele neta kini labo labalungile bayawumbuta bathi Nkosi kunini lapho sakubona khona ulambile sakupha kudla noma womile sakunatsisa sakubona nini usihambi sakwemukela emtini yethu noma ungcono sakwembathisa sakubona nini ugula noma usejele sakuvakashela inkosi iyawaphendula ithi ngiqinisile ngithi kini konke lokhu lenani kwenda kulomunye walabo mnakethu labancane nani kwenda kimi iyawuthi kulaba labangasencele khweshani kimi nine labacalekisiwe niye emlilweni waphakathe lolungiselwe sathane netingelo sakhe ngobe ngangilambile kodwa aningiphanga kudla ngangomile aninginatsisanga ngangisihambi kodwa aningingenisanga emitini yenu ngangingcono kodwa aningigcokisanga ngangigula ngangisejele kodwa aningivakashelanga bawumbuta bathi Nkosi sakubona nini ulambile noma womile noma usihambi noma ungcono noma ugula noma usejele sangete sakusida inkosi yawaphendula ithi ngiqinisile ngithi kini lokho leningakwendanga kulomunye walaba labancane anikwendanga kimi labo-ke bayawuhamba baye ekujezisweni kwaphakathe kodwa labalungile bayabuya ekuphileni kwaphakathe nali-ke livangeli laKristu Ababonge Kristu inkosi yethu. Egameni leyiseke lemfotsana nelamayo longcwele libandla limahlala phasi. Sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Amen. Kulolu suku lanamuhla lapho sikhumbula khona Kristu loyinkosi. Tifundwa tanamhla tiyamveta Kristu ayinkosi. Tiphindze timvete asasebukhosini mbamba. Lapho nasekwebonakala khona namuhla kusemnanzi masilamhlabeni. Noma kulesikhathi lesiphila kiso kusemnanzi. Sisabona Kristu angilohleti asencusela. Sisakhumbula Kristu angilowasifela. Bese siyalibala ukuthi kutasikhathi lapho atabe sekahleti khona esihlalweni sebukhosi sekayinkosi. Ngaleso sikhathi ngila khona sesitawuvela khona ukuthi ekumkhondeni kwethu simkhondile yini ngeliqiniso. Simkhondile yini njengebantwana bakhe. Simkhondile yini sabatimvu njengoba yena waba yimvu yekuhlatshwa ngenxa yethu. Ngithanda ke kakhulu isifundo sesibili kuleti fundo lesitifundzile. Lapho nalombhali akhuluma akhumbula lelibandla alikhumbula emthandazweni. Lengikuthandzako ngithanda lokuthi lesifundo siveta naye njengalomniketiwe umsebenzi ngoba empilweni yethu yokukholwa sinikwe umsebenzi lekufanele siwende. Ngimbona ke naye lo mbhali ativeta
njengalothi tena kanikiwe umsebenzi wadi ukuthi usemsebentini wanikwa nemsebenzi wekwelusa wadi ukuthi kufanele eluse ubonakala ke nasekabhala akhumbula lelibandla lakaliholile waliholela emadlelweni lahlada akamele ukuthi kuze kuchamuke lo mula abanye belusi batolusa lelibandla kodwa nanesikhathi akhashane nanesikhathi angekho nalo uyalelusa lelibandla ngetindlela labhala ngato alibhalela ngaso sonke isikhathi akalahlekelani nalo lokusho ukuthi uconze kahle ukuthi welusiwe naye welusile naye welusele umnikati uthi nasekakhumbula lokhu lelibandla athi uyalithandazela uze wabala tinto letine ukuthi uthandazela ukuthi limati umati njani lokusho ukuthi uthandazela ukuthi limati ngoba wakhipha tinto lekufanele atiwe ngato Jesu waniketa libandla uthandazela libandla ukuthi lati nekupitwa kwalo ngoba ukhiphe tinto letifakazela ukuthi sikhona ngoba sibitiwe laba betiwe akusibona labema embi kwelibandla bodwa kodwa laba bitiwe ngibobonke labaniketile umsebenzi Jesu lekufanele bawende basaseyingcenye yelibandla uthandazela nokuthi baze bathi nalengcebo nemagugu ekubasebukhoneni baNkulunkulu noma ekubasebukhoneni baJesu uthandazela nokuthi atiwe lamandla kaNkulunkulu ngaJesu uNkulunkulu ke wembuliwe ngaJesu lokusho ukuthi kuze umati ubala kuJesu noma ulibala ebudlelwaneni naJesu kuze ufike la umati khona lokusho ukuthi nakathandazela ukuthi limati kulokuthi wende njani Jesu wembuliwe njengoba libandla namuhla Jesu embuliwe wembulelwa libandla Jesu nakembuliwe wembulela libandla kufanele limati Jesu ngekuthi nalo bese lihlala kuJesu seliyanamathela kuye seliyafunza kuye and lwati noma kwati lokungeko singawati amaqiniso lamanengi sathi ukuthi Jesu ingozi sathi kube kunengile lesikwatiko kodwa lobukhosi bube ngekho lakithi so lobukhosi ubati lobukhosi umati wandlule ekuthaneni wati ngaye uze umati yena wati nalobukhosi bakhe wati nalamandla akhe wati ngalokuthi sowulakuye sowulabudlelwaneni naye so ke libandla laNkulunkulu ensukwini sekugcina libito lokuthi libe sebudlelwaneni libandla laNkulunkulu ensukwini sekugcina libito lokuthi lingagcine njengokuthi lati tinfo kodwa lati yena lingagcine ukuthi lati ngaye kodwa lingene kulobu nguye bakhe so luhambo lolubazalwane lolungesilo lolufishane luhambo lolubazalwane lolungasheshe liphele kodwa luhambo loluchubekako imihla ngemihla futhi lokumati akufanani nekokuthi ake ngibekise kukhona tinto loyucabanga ukuthi kumbe uyadadi noma lokucabanga lothina uvile ngathi ucabanga ukuthi uyadadi ngiyabekisa nje lokuthi makathi ngithandazela ukuthi nimati akathandazeli lokuthi nigcine ngekwati nje ukuthi singakhuluma ngaye kodwa uthandazela ukuthi sigcine sikhona ukuthi sithi we have experienced lokukhona bankusibuvile sibunambithile angeke sikufananisa nokuthi uma ungathatha umfunzi umnike iproblem uthi solve na iproblem noma nasisibalo bese lo mfunzi ugijima uya ngale kugcineni kwalencwadi noma ugijima uyofuna ianswer book athole le answer lo muntu loyo akayati lenkinga noma akasati lesibalo lakwatiko ngile answer uma ngathi luhambo loluya ekule answer luthini akalwadi so ke lana asikabitelwa ukuthi sathi nje ukuthi kuna Jesu kodwa kufanele simade simnambithe sathi nalempilo lekuye sendlule sathi nalokuholwa nguye seluswe nguye la ekwelusweni nguye kukhona lababekile ukuthi baseluse labelusi lababekiwe ukuthi baseluse ngesikhathi sibalekela bona sibalekela lomelusi lolungile ngoba lenvonga labayiphethe baphethe lenvonga yalomelusi lolungile naloluvonvolo labaliphethe ngiloluvonvolo lwalomelusi lolungile so uma sibalekela bona sibalekela yena ekugcineni kwabo konke noma besicabanga ukuthi nathi sitimvu
Kungenteka ukuthi ngalelinye ilanga sithi khanze sesingabalwa kanye netimvu, sesibalwa kanye netimbuti sizathu kwathi nababelusi labasembi kwethu sababalekela. So sibitela ukuthi labelusi labalambi kwethu sibanake, sinake nalokuthi nabathi kudliwa ngalana siye sidle khona ngoba ngiko lo lokutawuwenda ukuthi sinambithe sesuthiswe ngalo Jesu, sesuthiswe ngalo lwati ngaJesu, sesuthiswe ngale mfundiso yaJesu. Kodwa nasibalekele bona noma nasibalekele lama conditions laba letimo labatibekile embi kwethu ke ukuthi simkhonde yena, nasibalekela tona sibalekela lokweluswa ngibo sho ukuthi sibalekela ke nalomelusi lolungile, ekugcineni kwabo konke siyawutholakala sithi imbuti. Kunaletinye timvo kumbe labathina batibeka lambi kwethu kuvakala ingazuthi akumnanzi, lokunye kuvakala ingazuthi ukuchitha isikhathi. Kodwa nawubuka ukuthi nawunike imvu noma unike inkomo noma nje unike isilwane kuthi asidle, siye sithi noma sesidlile siphinde sihlale phansi sikuhlwabule lokho lesikudlile. Kanjalo ke nathi empilweni yethu yokukholo kuze simade, kuze sathi nalengcebo lekuye ngulokuba sebukhoneni bakhe. Akusikona lokuthi sihle sihlola siphinde sihambe, akusikona lokuthi basicocele kodwa thina singede satinika isikhathi ukuthi sithi vele ukuthi uthini futhi sitibonele ukuthi wenda njani bese sesiyavuma lokuthi asihole ngendlela yakhe. Kude lesinye isigaba la khona atawufuna labanye belusi ukuthi batolusa ngaphandle kwesigaba la khona labelusile behlulekile kwelusa. Futhi kude lesinye isigaba ngaphandle kwesigaba la khona labelusiwe balile kweluswa. Ngesikhathi balile kweluswa ngilesikhathi bafikelwa kulahleka, ngilesikhathi bafikelwa kudliswa noma ngabe yini, sifike emhlabeni la khona libandla noma abazalwane noma abantwana bakaNkulunkulu batithola badliswa noma yini. Into lodliswe yona ikwenda ifika la kuwe ikwakhe ube ngilengo lo idlile. So ngiko lesikhathi uve ukuthi lo muntu udlisiwe wadliswa netimvo tekweduka ngiko sekakhuluma kweduka. Lo muntu udlisiwe wadliswa timvo tekweduka ngiko sekahamba ngetindlela tekweduka. Lo muntu udlisiwe wadliswa timvo letingadliwa ngilabangcwele ngoba lento yokuba ngcwele akusikona lokuthi kufanele kuhlale libandla libuke bese lethungcwele, kodwa lobungcwele ubuthola ngalokuthi uhleti phasi kwesandla salongcwele, lobungcwele baJesu behle ngoba lento yobungcwele akusinto lesingayakha. Dineng timvo lesingadakha njengelibandla laNkulunkulu nanjene abantu labadala, but lento yobungcwele akusiyo into lesingayakha, yinto lesingayithola ngekuthi lo mnikati wobungcwele abehlisele lakithi bungene lakithi bese ke nathi siba ngilabangcwele mase sentiwe ke sesiyemukeleka kuye. Ngesikhathi sesemukeleka kuye sesiba ngiletimvu, sesiphila ngalendlela yaletimvu nathi leteluswa umelusi lolungile. Nami ngiyalithandazela libandla lanamuhla uthi ngazothi lingafinyelela lapho lwathi khona emandla kaNkulunkulu, lingedelati emandla ebantu, lingedelati tintfo letinjengemandla, kodwa emandla kaNkulunkulu nemandla ekuvuka kwaKristu nangala wafaka kumuntu athi umuntu noma afe anemandla ekuvuka atokhona ukuthi naye aphe nelithuba lekuthi avuke kanye nabo bonke labanye labangcwele. Kwangazuthi nami ngiyalithandazela libandla namuhla ukuthi lati lengcebo noma lamagugu ekuba kuJesu. Langesiwo emagugu esikhashana, langesiwo lamagugu lasalele emathuneni, kodwa nangemagugu umuntu lahamba nawo ephile nokuphakatha. Ngithandazela libandla ukuthi lati futhi liconze ukuthi libitelwephi, libitelwe ukuthi lihambe kanjani, lati libito lalo kuze ukuthi lihambe ngendlela lelibitwe ngayo. Ngiyaconza ukuthi siphila emkhathini la khona emasondo ethu anama-themes lakehlukene, kodwa mina ngithandazela libandla laKristu lati itimi yalo lati ukuthi libitelwephi, libitelwe ini kuze lihambe ngabo lente kona ebukhoneni benkosi. Ngiyalithandazela libandla nanami ukuthi lati ukuthi libitiwe, ukuthi limade lobitawo. Asithandazele. Babe siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga ubukhulu bebukhosi bakho etinsukwini tekugcina nakuthi kwembulele libandla lakho. Siphambi kwakho babe wethu longcwele, sithandazela libandla nasetinsukwini tekugcina ukuthi likwadi wena lati emandla akho, lati lengcebo yekuba sebukhoneni bakho, lati lubito lelibitelwe kilo
uze kuthi lisakhona la kulesikhathi lesifishane lihambe njengokwebitwa kwalo. Lokhu sicela ngokukholwa egameni likaJesu. Amen. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu bathandekako ngelizwi lenkosi. Sesichubekela emthandazweni welibandla. Namhla umthandazo sisebenzisa umthandazo A lo sekhasini 109. Sikupha uMnkosi wesidlo senkosi sidumisa uNkulunkulu. Sibonga sawo sakhe asithandazele libandla lakhe kuKristu Jesu nebantu bonke njengekuswela kwabo. uNkulunkulu somandla Baba wethu wasezulwini lo ethembisa ngendodana yakho Jesu Kristu kuthi udakusiva nasikhuleka egameni lakhe. Sithandazela libandla lakho emhlabeni wonke kakhulu kulesifunza umbishopi na Elina umbishop wethu kanye na Thabo archbishop wethu. Sithandazela libandla njengoba lisemkhankasweni wekunakekela kumelana nekuhlukubetwa kwebazalwane emindenini nasemangweni. Siphinze sithandazele nemkhankaso lo khuthata ukuthi kubede kuhlukubetana emakhaya, ikakhulu siphinze sibuke nalabo labahlukubetiwe bahlukubeta baze bafika esigabeni sokuthi babe neligciwane lembulalave kanye nalabo labe bese bayahlukubeteka ngenxa yokuthi emalunga emndeni yabo asabe neligciwane lembulalave iHIV neAIDS. Lipe libandla imandla ekumemetela tindzaba letinhle ta Kristu usiphe kuthi tsine nemakholwa onke sihlangane kulo liqiniso sibe munye elithandweni lwakho sibonakalise luthumo lwakho emhlabeni wonke. Nkosi ngesihawu sakho. Yamukela izicelo zethu. Sithandazela sikubonga babe umhlaba tibeyo tawo kanye nebuhle bawo. Sithandazela tonke tishoshovu leti sebentela ukuthi umhlaba ugcineke uvikeleke. Sithandazela tonke ke tinhlangano tato emhlabeni wonke jikelele naku lesifunza lesikhulu selibandla lelisentasi lase-Afrika. Sikhumbula bonke labakhona labakhuluma tindzaba tekunakekela imvelo. Siphinde simbonge uNkulunkulu nekuthi umbishop wethu ongilabanye labaqhuba lo mkhankaso wekunakekela imvelo. Babeke bantu bonke ukuhlonipha umhlaba lodalwe nguwe usenetinceku letethembekile tekuphatha tipo losiphetona. Nkosi ngesihawu sakho. Yamukela izicelo zethu. Sithandazela tive tonke ikakhulu lapho kukhona kungaphathani kahle. Sikhumbula live leNigeria, live laseTopia, live lelisekhatsi noma lasempumalanga lesekhatsi nelive lemamerika USA. Sithandazela kuthula ikakhulu etibhelwini lesetivelile netimbi letitshengisa lokubi lokukhona emkhatsini wethu nekulahleka kwetimpilo tebantu. Siphinde sithandazele nemave lakhelene nema-Great Lakes of Africa. Sicela ukuthi kuthula lokuvela kuNkulunkulu kwanze kulawo mave. Tipeke tiphatsimandla tonke kuhlakanipha uholele sive sakithi nato tonke letinye tive endleleni yekulunga nekuthula kude kuthi bantu bonke bahloniphane bafunisise lokuhle kwabo bonke. Nkosi ngesihawu sakho. Yamukela izicelo zethu. Sithandazela imindeni yethu nebangani bethu nalabanye labasondelene nathi. Sikhumbula tihlobo tethu lesetilahlekelwe malunga emndeni. Ikakhulu sikhumbula bakaVlakati, sikhumbule nebakaNkhosi. Sicela ukuthi uNkulunkulu abe kanye nabo
kulesikhathi sekulahlekelwa. Baphe umsa bonke labasondelene nathi kuthi simkhonde Kristu kubo futhi sithandzane njengoba naye asithandza. Nkosi ngesihawu sakho. Yamukela ticelo tethu. Sithandazela labasekuhluphekeni elisizini ekuguleni noma kulenye inhlupheko. Sikhumbule emave ase-Europe lapho sesiphinde singene sigaba sesibili lapho ligciwane le-COVID-19 libabulala khona. Siyathandaza ukuthi batinakekele bagcine futhi naloko lokubekiwe lokumele ukuthi bakulandzele ukuze kusibaphephe. Bapheke bonke bantu labahluphekako sibinzi nekuphiliswa nekwethembela elithandweni lwakho. Nkosi ngesihawu sakho. Yamukela ticelo tethu. Sikhumbula ngekubonga tinceku takho letengcile emhlabeni ikakhulu make Aida kanye naButlinda. Siphe kanye nabo sabelo embusweni wakho lophakathe njengekusethembisa kwakho. Nkosi ngesihawu sakho. Yamukela ticelo tethu. Siyakudumisa siyakubonga ngalabancane bakho bonke ngaye Maria intombi lebusisiwe nina wenkosi yethu ngabokhokho labangcwele nange baprofeti nange bapostoli nange befela ukholo ikakhulu kulesikhathi sikhumbula abantu babethu labasetikolweni babhala luhlolo lwabo lokuphothula umnyaka. Sicela ukuthi tingqondo zabo tibuyele tikhaliphe kusuke kwesaba nekwetfuka bahlale bakahle kuze kuthi bakhone nekuthi bakhumbule labakufundzile bese bakuniketa labo labahlolako ngendlela lekahle letakwenda ukuthi baphumelele. Siyatinikela ke tsine na onke emakristu elithandweni lwakho lolungapheli. Nkosi ngesihawu sakho. Yamukela ticelo tethu. Sephethe babelo nemusa yemukela imithandazo yethu ngenxa yendodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Kuyana nkonzo ekhasini 116 sigaba 50. Kepha ke sidawusena nesigaba 48 sikhumbule imnikelo naye lengena le emabhange singakayiboni. Ngakho ke sidawusebenzisa umthandazo wesibili esigabeni 48. Siphamise nje tandla mahala. Mthombo wekuphila konke lizulu nemhlaba kungekwakho usinike kubusa ngetulu kwako konke yemukela titselo temsebenzi yethu lesitinikela ngelithando egameni la Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdalweni lotonke ngemsakho sinasingwa lesinikela ngaso sivele emhlabathini sibeke tandate bantu sitawuba singwa sekuphila kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdalweni lotonke ngemsakho sinalwayini lesinikela ngalo lesicelo semvini ngemsebenzi wetandate bantu litawuba indzebe yensinziso kithi. Siyawusebenzisa umthandazo wesine wekubonga ekhasini 124. Inkosi ayibe nani? Ayibe nawe futhi.
yenyusane tinhlitiyo tenu. Siyakenyusela enkosini. Asiyibonge inkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile kumbonga nekumgcumisa. Sikunika lithumo nekubonga uNkulunkulu Somandla ngendvodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu umsindisi nemhlengi wethu. Ungilivi wakho lophilako lowadala umkhatsi ngaye. Ngamandla mwalo ingcwele wathatha buntu bentombi Maria wabelana buntu nathi waphila wafa njengalomunye wethu kude sibuyisane nawe uNkulunkulu nababa wethu sonke. Ngekugcwalisa intsandvo yakho welula tandla takhe ekuhluphekeni kude alethe kukhululeka kulabo labetsembela kuwe. Ngekwenta njalo wakuzuzela abantu labangcwele wakhetha kwethwala tinhlupheko nebuhlungu bethu nekunikela impilo yakhe esiphambanweni kude kutsi akhumule maketane alomubi axoshe kumnyama besono nekufa. Ngekuvuka kwakhe usiletha ekukhanyeni kwebukhona bakho. Nyalo-ke nendalo yonke siphakamisa emavi ethu kumemetela lithumo lweligama lakho sithi ungcwele 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 Nkosi Nkulunkulu wemandla nebukhosi lizulu nemhlaba kugcwele lithumo lwakho. Hosana kweliphezulu ubusisiwe lotako egameni lenkosi. Hosana kweliphezulu. Nkulunkulu longcwele lonemusa yemukela ukudumisa kwethu ngayo indvodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu lowathi ngebusuku lanikelwa ngabo wathatha singwa wakubonga wathi thathani nidle lokhu kungumtimba wami lohleshilelwa nine. Kanjalo wathatha inzebe wathi lokhu kuyingati yami lophiselwe nine nanenda lokhu nikwendela kutsi ningikhumbule. Nawe-ke simemetela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Nawe-ke sisakhumbula kufane kuvuka kwakhe sinikela kuwe lesingwa nalendzebe sibonga ukuthi salungela kuma embi kwakho sikukhonde. Sicela ukuthi uthumele moya wakho longcwele emnikelweni welibandla lakho lengcwele. Hlanganise bonke labahlanganyela kuleti mfihlakalo ubagcwalise ngamoya wakho longcwele. Qinisa ukholo lwabo ukuthi sikudumise sindawonye sikunike lithumo ngendvodzana yakho Jesu Kristu. Lonke lithumo nekubatshadwa kwakho babe nendvodzana namoya loyingcwele ebandleni lelingcwele lakho nyalo nanini. Amen. Njengoba Kristu wasifundisa sinesibinzi sekuthi babe wethu losezulwini alingcweliswe igama lakho umbuso wakho awude intsandvo yakho yendiwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla kudla kwethu kwemalanga onke. Sithethelele tono tethu njengoba siphathethile abasonako ungasingenise ekulingweni usisindise kulokubi ngobe umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube kunini nanini. Amen. Singwa lesisihlepulako asiyo inhlanganyelo yemtimba wa Kristu. Thina lesibanyeni singumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela singwa sinye. Mvana ya Nkulunkulu lesusato notemhlaba sihawukele. Mvana ya Nkulunkulu lesusato notemhlaba sihawukele. Mvana ya Nkulunkulu
leso satono temhlaba siphe kuthula. Ngosile nesihawu asonzele kule tafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sawo sakho esikhulu asifanele ngekwethu ngekuthi ayingithuluka ngaphansi kwetafula lakho kodwa wena inkosi ungakwazi ukukhawukela njalo ngawo-ke siphe inkosi nesihawu kube sidle ngalokufanele inyama endodana yakho ethandekayo ngoJesu Kristu siyinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye naye kithi kude kube nini nanini. Amen. Ngosi asifanele, Ngosi asifanele, Ngosi asifanele kube ungene kithi khuluma live lakho umphefumulo wethu utawusinziswa. Asonzele sitakwamukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasobhisela yona simlethe enhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga. See the body of Christ. Asephethe bongani simakathi ngobe anemusa Baba mnikade wemandla sitinikela kuwe ngaJesu Kristu inkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo ophilako sithumele eveni ngemandla amakho lomncwele sambe sebentele ethumo nebukhosi bakho. Thula kaNkulunkulu okwenza kucwenza konke kutigcine inhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi uNkulunkulu simthanze nendodana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodana namoya ingcwele asibekithi njalo kude kube nini nanini. Amen. Asambeni kuthula nangelithando sosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen. Thank you. Siyabonga. Oh,